Znao je on kakav je bio njegov hal nekada. Ili oni prvi znaju. Znaju kakav je bio hal. Žale oni za takvim stanjem. Sada se potrgaše, uznemireni. To čim vidiš onoga koji ide redovno na posao, ide u džamiju, ide na predavanja, ide u posjeti braći radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pogotovo na predavanja uči vjeru, da poslije praktikuje, radi i po tome vidiš ga da je smiren, da je daleko od rastrešenosti. Kaže Ad-Dahak, rahimehullah, kaže ne znamo da je postojao insan koji je naučio Kur'an ili neke sure Kur'ana pa je zaboravio osim zbog svojih grijeha. Ne znamo kada je čovjeka koji je naučio nešto od Kur'ana pa zaboravio osim zbog svojih grijeha. Kaže čovjek Hasanu Basriju, kaže o Ebu Saide, ja sam zdrav insan i volim da klanjam noćni namaz i pripremim sebi za abdesta, pošto nije bio česmi bilo, pripremim sebi vodu za abdesta. Kaže, ali ne mogu da ustanem. On pitao o noćnom namazu, to je za nas naučna fantastika. Mi govorimo, sabah namaz je taj projekat postao da brata dovučeš na sabah namaz. Kaže, ne mogu da ustane na noćni namaz. Kaže njemu Ebu Said ili Hasan el-Basri, kaže, grijesi te tvoji zavezali. Grijesi te tvoji zavezali. Imam Theuri kaže, 5 mjeseci nisam mogao da klanjam noćni namaz. Pazite, kad čovjek ima u životu visoke ciljeve, njemu je problem kad ne klanja noćni namaz 5 mjeseci. Nama nije problem kad ne klanjaš sabah 5 mjeseci u džami. Kad prespavaš 5 mjeseci sabah, tebi nije problem nikakav. Jer ti je izba pol mrtav. A mrtvac bol ne osjeća. Kod tebe svi senzori koji su postojali su od blicanja pregorili. I više ti ništa ne osjećaš. Jednostavno sabah prođe ti nikako ne osjećaš da te nešto grize savjest. Pazi, insan kad pogriješi prvi put na njega savjest grize, bori se sa sobom, zašto sam to radio, mogao sam, trebam bolje. A kad to dali 100 puta, on postane mrtac. Dakle, ovo je najteža, najopasnija bolest, zasigurno. A oboljeli smo dobro od nje. A to je dakle zapostavljanje ibadeta. Zapostavljanje mnogobrojnih i dobrih dijela. Svođenje ibadeta na minimum. Svođenje ibadeta na fardove. Postepeno popuštanje, zapostavljanje i na kraju ostavljanje. Ovo je najopasnija bolest. Zašto? Zato što nas je Allah stvorio zbog ovoga. Nemojmo zaboraviti da nas je Allah stvorio radi ibadeta. Allah je zadovoljan s time. Na drugim mjestima u Kur'anu Kerimu spominju se i drugi ciljevi našeg stvaranja. Jedan od njih je da nam se Allah smiluje. Allah nas je stvorio na dunjaluku da nam se smiluje. Ali je u drugom ajetu sure Zarijat pojasnio da se ne može do milosti osim putem ibadeta. Osim putem ibadeta. Pa je Allah zadovoljan da mu činimo ibadet. Jesmo li mi? I koliko? Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas radi ibadeta i propisao nam da mu činimo ibadet sve do naše smrti. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. I obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Kad vidiš osobu koja prespava namaze, koja ne klanja redovno namaze, osobu koja ne ide na sabah u džamiju, nema ga, a za sebe tvrdi da je vjernik, bez obzira kojoj frakciji pripadao muslimana, mi moramo znati da ta osoba u suštini je zanemarila vrlo bitnu stvar, a to je namaz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buharija Muslima prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu kaže: "Inna athqala salatin ala al-munafiqina salatu al-isha'i wa salatu al-fajr, wa law ya'lamuna ma fihima la atawhuma wa law habwa." Kaže, najteži namaz munaficima, kaže poslanik alejhi selam, su sabah, jacija i sabah. A da znaju kolika je nagrada za jaciju i sabah u džamiji, došli bi na namaz pužući. Kod ove najopasnije prepreke, najopasnije bolesti,
Postoje tri kategorije ljudi. Prva kategorija, najbolja. Prva kategorija ljudi, oni koji su bili na uputi, koji su ustrajavali u činjenju ibadeta, koji su se čvrsto držali vjere, ispunili svoj život ibadetom, nakon toga počeli da posustaju. Nakon toga počeli da zapostavljaju malo pomalo, ali ustrajno ibadet. Ali ustrajno, neprestano. Ostavljaju jedan pa drugi, ali ustrajno. I svjesni su oni toga. I žale se oni na svoje stanje. I prisjećaju se oni prošlog vremena. Kakvi su bili u vjeri čvrsti. Ali ne znaju odakle im je došlo takvo stanje, takav hal, odakle ih je snašao. Neka se malo obračunavaju i neka uvide odakle su oboljeli od te bolesti. Kad vidiš insana koji se deklariše kao vjernik, a u isto vrijeme olagano propušta namaze u džematu, to je dokaz da njegova tvrdnja, ono što on tvrdi, da je on doista vjernik, praktičar, primjenjuje vjeru u svom životu, nije istina. Nije potpuno to. Druga kategorija ljudi, vjernika koji posustaju u ibadetu i vjeri, jesu oni koji ne prihvataju, ne priznaju da su posustali. Koji kažu da imaju oni ibadeta kod sebe, a jesu posustali, samo neće da priznaju. Ili ih drugi bodre i kažu dobar si ti. Zašto? Zato što nalazi se u sredini koja ga karakteriše takvim i opisuje takvim, dobar si ti. Odnosno, on je sebi odabrao sredinu, živi u sredini koja je slabija od njega. Poslanik alihi sallam ne uči nas tome. Poslanik sallallahu alihi wasallam po pitanju dunjaluka, dunjalučki stvari kaže, da gledamo onoga koji je ispod nas. Je li tako? Da gledamo onoga koji je ispod nas, a da ne gledamo onoga koji je iznad nas, po pitanju dunjaluka, jer ćemo tako više uočiti Allahove blagodati koje nam je dao, pa ćemo biti više zahvalni Allahu dželle vala na blagodatima od dunjaluka koje imamo. A po pitanju vjere gleda se onoga koji je iznad tebe. Po pitanju vjere gleda se onoga koji je iznad tebe. Pa se prigovori i hvala uzimaju u obzir samo onda kada neko kao ti ili bolji od tebe ti prigovori ili te pohvali. Onaj koji je ispod tebe pa ti prigovori, na to se ne osvrći. Na to se ne osvrći. Onaj koji je iznad tebe pa te upozori ili te pohvali, to uzmi u obzir pa razmišljaj o tom prigovoru ili o toj hvali. Ali onaj koji je ispod tebe, na to se ne osvrće. Ova osoba živi u takvoj sredini ili odabrala takvu publiku oko sebe, pa je uvijek ona dobra. Uvijek je ona dobra. Kad god joj kažeš, pazi, nije u redu to što činiš, dobar sam, alhamdulillah, kakvih ima oko njega. Kad učini grijeh, dobar sam, alhamdulillah, kakvih ima. Sluša šta drugi rade, šta drugi govore, dobar sam, i tako ode u helać, ode u propast, govorit će, alhamdulillah, ja sam dobar kakvih ima. Odabire se i gleda se u učenijeg od sebe, gleda se u pobožnijeg od sebe. I ova kategorija je opasnija od prethodne. Prethodna prihvata, jesam, posustao sam, ne znam odakle, imaš savjet, evo, ovakav je moj život, traži, bori se, želi da se iščupa, želi da pređe preko ove prepreke. To ćemo ovaj drugi ne. Mi imamo također treću stvar po pitanju ove popustljivosti, a to je takozvani tesahul bade temesuk. Neki od nas, neki od braći, da Allah učvrsti, pomogne da ih vrati, bili se držali pravo, čvrsto vjeri, jedno određeno vrijeme. I onda promijenili se. Ja fizički i ja u razumijevanju. Šta im je bilo ispravno od tog dvoga? Ono prvo ili ovo drugo? Da li će doći ponovo na ono prvo? Znači, držali se čvrsto onako kako su razumijeli da treba se držati i onda su popustili. Jasna stvar popuštanja, znači. Haram se radi nonšalantno. To je zaista problem, jel? Lakše ćemo opravdati ove koji niti su učili vjeru, niti se ikad držali pravo kako treba vjeri. Ne znaju. Iz džehla, iz ovog, iz onog. Obmanjuju oni što im pogrešno tumači. Naćemo im mnoštvo predanje. Kako ovo naći predanje? Naravno, ima to predanje. Znači, ili su ga oborili šubuhati ili šehevati.
Jedno od tog dvoga. Ili oboje. Znači dunjalička strast, dunjalički problem, dunjalička pitanja. Pa da bi se, da bi imao uzeo dunjalički šičar, da bi živio na dunjalku, morao se srediti, morao se promijeniti, morao se prilagoditi. Onda kužimo njegovu sredinu, njegovu okolinu, njegovu rodbinu, satao pritisak. Sve to kao uticalo na njega. Pa onda ga neko ubijedio da su ga u stvari Arapi nekad prevarili ga, Arapi ovi daje, puno ga lamili po dersovima i on Hamas ga ufatio, malo držao i poslije vidio da je u stvari zaletio u zemlju. Ne ide tako, ne može iti. Probao godinu, dvije, ide, poslije toga ne ide nikako. Ti imaš gdje raditi, ti imaš šta, od čega živiti, ništa. Svi protiv tebe. I malo pomalo, i onda mu zasmetio onaj džemat je išao i oni kod njih puno mahana i ovo i ono i našao sebi izgovor, hajmo ponovo nazad. Curiga kome. Nazad, hajmo. Ne ide ovako. Doće bolja vremena. I treća kategorija. Treća kategorija jesu oni koji misle da su na posebnom stepenu. Da njima i nije potrebno toliko ibadeta. Misle da ima neki sveobuhvatni ibadet koji može da zamijeni druge ibadete. U ovu kategoriju često upadaju učeni ljudi i oni koji traže znanje. Upadaju učeni ljudi i oni koji traže znanje. Pa i prolaze mnogi na file prije svega, mnogi sunneti. Prolazi ih noćni namaz. Ima ih koji ne idu na sabah. Sve pod izgovorom traženja znanja, učenja, izučavanja, podučavanja. Sve je to dobro. Jeste, učiti, izučavati, proučavati, prenositi drugome, podučavati, ali treba da imaš ibadeta kod sebe. Naprotiv, učeni ljudi su najpreči da imaju ibadeta kod sebe. Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, bio je Allahov poslanik, bio je najučeniji, bio je najbogobojazniji, ali je klanjao noću toliko dugo da su mu pete počele pucati od dugog stojanja. Na jednom rekatu noćnog namaza znao bi proučiti 5 džuzeva, na jednom rekatu, 5 džuzeva. Znao bi toliko biti na seždi da bi se pobojali da nije preselio, da nije umro. Ebu Bekr radijallahu ta'alan bit će pozvan sa svih 8 džennetskih vrata da uđe na koja god hoće. Zašto? Kako? Sa ibadetom. Muaz ibn Džebel radijallahu ta'alan na samrti, kad su bili zadnji trenuci njegovog života, da ispusti dušu, plakao je, pa su ga upitali, plačeš zbog smrti? Kaže, ne. Već plačem zbog popodnevne žege tokom posta. Kad sam postio, a bilo vruće. Plačem za tim. To mi nedostaje, to mi fali, ne mogu više, odlazim, nema više posta. Plačem za dugim noćnim namazima u zimskim noćima. U zimskim noćima za noćnim namazom. I plačem za halkama znanja i učenjima. Nama nedostaje ibadeta. Sa ibadetom se prelaze stanice do Allaha dželle vala, njegovog zadovoljstva, njegove ljubavi. Pa nema tog koji će reći ne, to je za nekoga drugog, to nije za nas. Za svakog je ibadet. Mora se ibadetiti. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyakel yaqin. Pokazatelja, popuštanja, zapostavljanja, ostavljanja ibadeta je mnogo. Prvo, zapostavljanje na fila. Čuj, sad pretjeruješ. Mora se i to. Na file se moraju. Onaj ko se najviše raduje tvome skretanju s pravog puta, onaj ko najviše radi na tvome odvođenju s pravog puta je šeitan. Radi danonoćno da te odvede od puta koji vodi do Allaha dželle vala, njegovog zadovoljstva. A on, kada te napada, ovo dobro uzmi, shvati i prihvati. Kada te napada na utvrdu, na štit koji je sačinjen od nafila. Neće napasti odmah na farzove. Mi trebamo što je god moguće više da postavimo utvrda zaštita od šeitana. Jer znamo da nam je on otvoreni neprijatelj. Allah dželle vala na mnogo mjesta u Kur'anu o tome govori. I svi smo mi svjedoci toga. Međutim, kao što Allah dželle vala na nekoliko mjesta i kaže وَلَا تَتَّبِيُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ, nemojte slijediti šeitanove stope. On malo pomalo, neće odmah da se zaskoči. Pa prvu utvrdu na koju udara jesu dobrovoljni ibadeti. Jesu na file. Ono što je lijepo, ono što je preporučeno, što nije ni pritvrđeni sunnet, što nije obaveza, pogotovo.
Pa kad si slomi tu utvrdu, kad ti probije tu utvrdu zaštitu, on je jači, a ti si slabiji, ti već oslabio. Ide na pritvrđene sunnete. Ti si oslabio, a on je ojačao. Ide na pritvrđene sunnete, pa ukoliko ti i pritvrđene sunnete, tu ogradu, tu zaštitu, tu utvrdu probije, tebi nisu ostali osim farzovi, a on je ojačao. Dobro, a ti si oslabio. Zato pitaj. Ako znaš nekog brata, ako znaš neku sestru i primijetiš na njima dobre promjene, pitaj. Nisu oni ostavili farzove tek tako. Davno je počelo ostavljanje. Davno je počelo ostavljanje. Pitaj ga za zikrove, koliko je zikrio. Pitaj ga koliko je li bilo dobrovoljnih namaza, je li bilo dobrovoljnog posta. Nije. Od pokazatelja zapostavljanja ibadeta jeste zapostavljanje na fila. Zasigurno. Zato onaj koji želi da bude čvrstog imana, neka o svemu vodi računa. Ne samo o fardovima i pritvrđenim sunnetima, već i na filama. Nek postavi što je god moguće više zaštita između sebe i šeitana. Allah dželle vala kaže وَمَنْ تَطَوَّ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. A onaj ko dobrovoljno, drage duše, dobrovoljno, nije naređeno, lijepo je, postiče se, pa on dobrovoljno, drage duše, čini dobro, Allah je šakir, Allah je zahvalni i Allah je sveznajući. Allah će ti se zahvaliti na tome. Poruka ovoga ajeta iz sure Al-Bekare 158. Ko dobrovoljno, drage volje od sebe čini dobra djela, nije mu naređeno. Čak poslanik alejhi salatu nije u tome ustrajavao, ali nekada je činio. Ko radi od sebe dobrovoljno, drage duše, ne mrzovoljno, pod prisilom, Allah će mu se zahvaliti za to, pa će mu dati ogromnu nagradu od 10 do 700 puta pa i više, pa će mu podariti svoju ljubav. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Zar nije došlo? Neće prestati rob da mi se približuje sa nafilama sve dok ga ne zavolim. Sa nafilama? Nije rečeno s farzovima. Farzovi su prije spomenuti. Niti sunneti. Nafile. Neće prestati moj rob da bi se približava na filama, onim dobrovoljnim što činiš od sebe. A koliko je samo tih nafila? Koliko je samo tih lahkih nafila? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da klanjam 2 rekata, draže mi od svega što sunce obasja. Draže mi od dunjaluka i svega što je na njemu. Njemu draže, a nama? Jel od nas, koliko smo danas klanjali nafila? Kao što kaže, da kažem subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber, draže mi je od dunjaluka i svega što je na njemu. Ko kaže prije nego što sunce izađe i ko kaže prije nego što sunce zađe, subhanallah 100 puta. Kao da je udijelio, dao sadaku 100 deva. Ko kaže, ustrajava u ovom, nije teško, vidi koliko ti uzima vremena. Ko kaže, alhamdulillah 100 puta, kao da je 100 borbenih konja dao u sadaku. Ko kaže la ilaha illallah, odnosno Allahu ekber 100 puta prije nego što izađe, prije nego što sunce zađe, kao da je oslobodio 100 robova. Ko ustrajava o tome? Ako kaže la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 puta prije posle, taj će doći na sudnji dan sa najboljim djelima, osim onoga koji kaže više od njega. Koliko hoćeš. Ali nema kod nas olovke, inače nema. Olovke i papira. Kad je u pitanju dunjaluk, papir i olovka rade da nam šta ne izostane, da nas ko ne zakine, a ovdje zakidamo sebe i potpomažemo šeitana protiv nas. Redovno. Gdje nam je plan i program? Čekamo da nas neko drugi popravi. Sve su daje uvijek krive. Za sve su daje krive. Pa gdje nam je program čitanja, gdje nam je program učenja, gdje nam je program ibadeta? Imamo mi program za nešto drugo.